Breaking news siha January ni somni paruk sangni somni pali siha a auto rickshaw driver thatu nia hriat zinga mi pakhat police te kuta in peve lo watlan bo the hlan puya tia hriat bok chu mi pui thin rim kut na tak tuarin adin huna ngai tu om hle nia thu don ani siha a kan palai thu don danin tual thatu nia hriat mi pali zinga pakhat police kuta in peve ta lo chu voin tlai khan mai satla a thalai rul ten manin mi pui thin rim kut thlak awangin na takin hliama police ten mi pui thin rim pung khom hi thelin kut tuar hi damdaw in pan pui ni ma se adin hun a thalo hle nia thu don ani news lak chon na hi DD news Mizoram ani pu josa boral na chungchanga network for unity association Mizoram ten torpuina le zoram mi pui ten hena thupan choina thu chu an siam hi kan chiar chuak ve hrim anga voin ni somni panga January sang ni somni palia siha khopuya tual tha na thleng chungchanga keini network for unity association Mizoram chuan poikan tia argan mi tual thatu te hi kan dem tak zeta lu sun chung te po kan torpui tak zetani tual thatu te hi argan army nena in kung kaina nei nia hriat ni in longklai refugees kema oman nilova det ni somni thakha sang ni somni pali khan an bike 125 kan bo chia chu refugees kema apart awma wangin ron leituma lo lut an nia Myanmar ral tlan te thilti anga thuthang om hi poi kan ti hle ni poi khoi tu te niarin te chu argan mi an nia kumtling ri lo te an nia wangin an hming kan tar lang lawanga an vain argan state atanga ron kal argan mi nia hriat an ni Myanmar ral tlan te thei topa min tran puya min chom dol tu zirlai pol MZP MSU te NGO UMA ULA MTP Zoro MHEP le midang te Mizoram mi pui zong chunga lom thu kan soi molmola heng mi sual te poi khoi na wang hian tlan chiat le chuan na tur nei to lo ke ni refugees te tan thil du om lo jok a thlen lo nan Mizoram mi pui te hriat thiam na le khongai na kan ngen tak zet ani ti in network for unity association Mizoram te hian thu chua an ron dei ve ngal ani